niliklar at BP pinya birta ang tonpen arjuik tham. Kidam tang chekloi John niang bong bin huma hawaralong hydroelectric project ki bidam ji paputhak lam kinang ro kokoson si klanglo last so jok kidam tang chiti refinery keparni bin hum lochin lang so pendang lok rong pre siara tum bin huma rong sar dhon sing rong hanga hemalong an palidam rong sar along kachitong dam nang kok alam thia bangki rong kri siara tum hydro project along chedon dun de pu alam chepaklang piklo bonta bin hum arong sar abang chedon pu alam kiklang aputhak klar dak alam ki long chi aphan rong sar hem ong dung arada tum kahumri dam si chingki chethan dam देखिए पता project बैंक ची withdraw plot amut pialam ke lalo oh non ge ni nang nang pure polam dak lipu ning tar choi nang ni oh nang non ki claim tang ka jama tang rong asar la pen rong kri siara tum hin lam che pangjarlu bonta bin huma rong asar bangki labang so project ke deng ponji busi klar dak pen pachini pon rap don ko am na ke do ke hang lap si hadak ni tum nili hemalong si chingbai lo ekrilu je project ke tum ke tuar pp ne development ke nang sot apo pinyang yang tuar we jar we pot tuar wang pol so ajoy ni pensi hala turis atum tourism atum ta wang puda putai la tum ta tuar selam po tuar si tum ke nang solo po tum ke la hai ke upo tu nang nilo posin nili rong ra pan ta hang lap si ning we si dem chingbai lo ekrilu bonta rong kri siara tum abang chedon amatsi chedon dun de puta me kri ki bu pen phirang kiang no pachini dun lasi ke isi atum ta bang so project abang dak nang ki bibe de cha phansi choning ri padu po la son dak thak la so project ke nili tumalong ke nang bilong le la son nia project sa me nili tuman ke uthai pivek nang ji nang li tum media bitu basta me nang choning ri lo la so dem lang ke hadak ke lochin lang so area ke nang bi masin nang bilong le lo la sinang tu pada nang chuning rilo la asin nilam ke ington ingkok lo athe project nang biko lepute e prang ki sun jia to warsi kachitho asondo athe dak ke keng sang asotum si kam nang claim lipo moge phoji ke karbi piatum hodun lipo puta ningduk che paklang pon lasiun an pen dak pen nang terek pitha puta chuning report project ke nang bi silang lelo krai masi krai krelo jong se nang bi chet polate ne tame chi tame tame song back tu teli welcome selang lagi cipu sistem ini pini ladak ke doan rat ke lagi ini tum ke koi tek ke pa rat ang silo la selang ni kan ini tum pini ke bang gen nang tuning ri labang so project nang bilun thapu bon same alang li aning kon mat kan aning ke thilo ne council sor pan ne komar pan ne alang aning chirot ku si vive gipu selang ini jikut sistem ni la pin dak nang sing rum rat ke lagi in tank krik so dak benetum che song di mut dong parat iv ipik buset tan samin tum che song ke tu teli ni tum ke chekroi tum ke so project ke labang so bin hum salawar ucin nang tolong ke nang bilong le ucin lang so ke lagi puri bek lo lana lara panang apa lubang ke Karbi Anglong Anglongli Aphai Laki 10,434 square kilometer Mate Suri Kepra Pharo Plira Thom Kepra Pli square kilometer do Bang Solongli Laki Inter district ahoy lapen interstate ahoy sidami interstate ahoy langdam pulute Nagaland lapen Meghalaya ahoy henlo Meghalaya ahoy ke dai laki West Karbi Anglong ahoy
Josmet Block 1 pen Block 2 bangke Meghalaya hin pen nang kachirai jia pansi pinang an kabor I pondulo. Bang so api Assam Meghalaya state hi niang bong ahoy chipakeng along lethot sitami Block 1 la pen Block 2 along lia bangke give and take policy along si Meghalaya pancho Jordan det pusi pinang an hampang song pen danglok ratchariya so atum pen ningje ponring tilo. Bona bang so putha KACCM rong hang pen kedam tang chiti ni phai phor ni kaning je pona bang ki Block 1 pen Block 2 along le Meghalaya phan chojor dun det puki ratchariya so atum amithanga rong alia pansi kaning je chot pusi phirang kya theino ning je pon alang li kaning je lam the arjusina Oh, lakar bima hodai bello lagi. Ahok lo lagi. Laso meeting hoke ni lihat kali. Laso meeting hoke laso CM taro do. Lapen keten sing tidak do. Lapen chief minister rado ni itu lo karbi. Hola Silong karbi bon kang pu hosi hola so si ni tu moko. Dan Meghalaya secretary long damsi. Nang tanda lo ame bukti tan apeklang lo lagi. This is karbi lo. Lagi karbi yang long lokan lo tu lapen ke dake notified boundary jatuh natural boundary jatuh masih lapan ke lokan blok tu isu di thak tapi se hal lapos orta la political issue ya nena political issue choti sir political issue thak tapi apa ni tu mungkin lagi lokan blok tu agency tapi pecolong le lain KACCM rong hang kaning je pona tengke Block 1 pen Block 2 along li aputha ka bangke Meghalaya CM Conrad K Sangma sitami Clardak than pamil laki karbiang long aphansi pivet lopu alam ke lasi Block 1 pen Block 2 along li Meghalaya aphan chojor det puke ratcharia le kichu en aphan chot puta CM rong hang pen ningje pon thu dake notified boundary jatuh natural boundary jatuh masih lapan ke lokan blok tu isu di thak tapi se hal lapos orta la political issue ya nena political issue choti sir political issue thak tapi apa ni tu mungkin lagi lokan blok tu agency tapi pecolong le lain dake notified boundary jatuh natural boundary jatuh masih lapan ke lokan blok tu isu di thak tapi se hal lapos orta la political issue ya nena political issue choti sir political issue thak tapi apa ni tu mungkin lagi lokan blok tu agency tapi pecolong le lain ahok kidam tang porahut Meghalaya long kang tang kring Chief Minister Conrad K Sangma hin pen sitami Assam pen Meghalaya long le kachetha ka hutsi Block 1 pen Block 2 abang ki karbiang long aphansi alu pen document kadu kabi choklim pensi pek pet lo la pen natural ahoy sitami do la pen kipang thek pon ahoy sitami do pusi Meghalaya CM Sangma pen sitami KACCM rong hang ki than dak son thotsi pherang kia theng no kaning je pon son thotsi ning je pon lo Block 1 and Block 2 were officially handed over in paper, in documentation to Karbialong by the then district councils and by then governments at that point in time. So Block 1 and Block 2 area in full toto, in terms of all the area defined, was technically handed over to Karbialong. So there's a difference between Block 1, Block 2 and difference between Langpi and Kanduli. Because as I said, in Langpi and Kanduli, it is a question of the geographical definition that we are talking about. But in case of Block 1 and Block 2, from Meghalaya, we had handed over Block 1 and Block 2 to Karbialong, saying that this is yours. So this is what the issue is. I mean, not that this is yours, but there was transfer in paper. So today the documentation has that. News report KATV News. West Karbiang long Ghelania long kido Rongkhang Lems salong chitia chikloni phai 8 arni Rongkhang Lems committee atum 65 annual general meeting padopon Bangso Jarmegalong Aluhisar Poman Pen Dongkamukam Municipal Board Vice Chairman Harmon B Observer Chesong Ingti JR Inspector Ridayanda Baisya Inspector Hamren Rongkhang Lems Chairman Mongol Bay, Vice Chairman Babu Timung, Rongkhang Lems General Secretary Dilip Teron, Im Ronghang, Rup Singh Timung Lapen Kaprek shareholder atum chitong dunsi Jai Meg Miss Sen Pen Pachunpot.
Bang sojai mek laki kiram tang aningkan 2024 to 25 aningkan per month side an ke klem pontang. Tangka ki dam ke wang lapen kapre aputak si chingki chingwai pondo. Jai megalong rongkhang lems Secretary Dilip Teron pen rongkhang lems along 2024 and 25 trading profit RS 3,72,109.48 tami paklang pon. Rongkhang Lems Chairman Mongol Bay Pen Kado Kawe Rongkhang Lems Shareholder Kido Anatum Pen Rongkhang Lems Kapereng Verjiapan Mini Bang Aputak Sini Inti Dali Go Down Kethe West Karbiang Long Parman Ki Bipon Jia Putak Lapen Go Down Ki Kim Jiapan Nabard Bang Along 3 crore loan ke NG apan tami chingki chingwar pondo. La so phi Rongkhang Lems along auditors arpua ki mi tami pek pontu. Auditor ki mi abang pu amen laki consing teron lapen po bitro rong parapansi kadoka vechidon sarpen pek pondo. Rongkhang Lems large size multi-purpose cooperative society lo late ningkan segmen etong ame late department defense kapal thik lo asala so long sini pang ahli pinanghang pensi dak ini lo mesan me akan dak shareholder kam kal proxy ang kong pen ke pinang ang setong dulu hasil bisa terjadi mai di sambil akan dak mebet lapang so Lems Rongkhang Lems anda mate Rongkhang Lems along ke live for artistu muka pada pinang dulu abang ason kami pakai ini atau kami shareholder tidak Cooperative angten dalam nanti dan mulai Jasmar indah mata tulung la solong bangke dak nabard pen non magja frang sona war sai kali lo dak go down in nangpo pulong te dak la so go down bangke dan ajo bangke penang akampi po la si nabard pen bangke mane kuti thomdak dak para dia kan terdi lo la se la bangso society long ke Japon dan mane penting lo la ke la tun ko mini de Borthol Pen Priyanka Balmiki KATV News. Pinya Birta Kilan Sikang Tonlo Domi Thakme Kardom.